Kertong ka UDP Najwa North Constituency mamarki muli ulakular balada ujam hapo shispa asngi unbuddin ya kajing pentrekam ya kidak benar bat anshna ya ka museum ka ba anbo ya kijing shna ki ba penina mi kidak ti dak jan gajing long kerpang ya kane umamarki ulakular hak rensan yalap election ni common platform kebala penlong da ka dorbar shnong tempang yang musyang juai hakajan mit khatnyo trek rempang lada kipat ba ki penjob yanga kamper lada nga syong hakal yang sensar nil yang persya namar baro ar ki dan la kabenta ka badan kam bantre banwanra ya ka district council ka Baklan laong uma marki muli bat benrap balada kal yang persya kalong ka Baklan klempep kal yang sensar kan ha bantre kam bha ngamemo chongo wo yo ya ka chuki wo chong hapo ka isi handrai Daman no kau opposition wo krek ya kakang wo chim ya kecingkit klen kat kam ka commitment wo dede bu e se ki pai ba kau opposition nga ya bi ki parlo por jo ki par china por thang ki no chong chong ni ga chong ka thang ki wo jo pai ka bor ka por ska por pi yo ki kam ki nga ki kam ki ma jo kra kau em disu ubru mojo wanra cibon ba kita subject ki ya kram hapo yang ka dis council kau bru wm chagal yang percam opposition jo wanra ya ki motion le bentai ki subject ki pair we to haka kam ya kam yang ka dis council le benta upniu penkrawi ya ka isi ko em ka to ka bor haka to ka por open track kam ko ya ki bentang ko pair nga hak di kapor nga ye pero na ijing kelam yong u mahkajam wa om lada jit ye u wala da jabu to u em hak kabor yong sarka ne kai daw yong ye ki krep ha hawa em di hak kabor nga o ngam to ka to nga o wala da penjap yang ngam per di chong opposition le chong apa ruling le ba em lagi bentang yo ha mi kre hak demokrasi em ki ruling em ki opposition kai ka rule yang ki ruling ke kam yang ki lai kan ko bi yang jika kami yang ikam opposition ngau ongai piwa emi ke vitu banan ke bentang ko kre ne bentang wo penlai pai ke kam sincha kada ne bentang wo yera hewa upen olong ya kacing angnut yang pai ba hawa khlan ke opposition khlan ko kacing kre kam yo em ha garuling ha ki wo kre ne bhaile lengba yang ki kam ko kre lengba yang emotion lengba yang discussion lomba yang ko bunga ibenta yo hapuan ra hapo yang kata kayung hapi wo juba upai ba to wo sakhi ki dikam ngau ame pinga hi poro mano kau MC na do ar jar ka so do ar jar ka kande ngam ji amu tong kaya po yo ngane gaile ka commitment go den pe ho pai ba to nga hab ka pende ngala de ma chaba yo kata ka house dan ni sabah yung darbar nga hab pende de kamran le bhaile le benta kata kaya pe im yang pi yang ki khon ki khi yang kani ka district yang nga yang pi ha ka ko par ho job ka MC ho da practice ka lawyer nga ma ku kama yo kreo dukan MC hai nga kreo chaban nakakam ka MC wo yarap ai ki lok ki jor kia nga lagi nong chang chang kia nga ha ka kam ko hagi kam office hagi bomba kita kam kiwanga ye o yarap nei benta yongki tenai kai dawa o ye ga por wala da pi nam chong snam o e pi nga ngi gala suci ngakula ro o pendek o kat kam wanga ye ka te ka jing kelam nga ni ka jamit kamayu pi nagi por goreda yo nang perjana so Yaki kam kiwanga
wapi kami long chong chnong upen job yang haga jingila yang kau NBC job on do arjat ka so do arjat kebesan senen hadin tawan membiu mana kau NBC wala danga percaya pra ikan do bhatam lebenta dis council yang aga lebenta kayak kein yang aga nakidau ila ramo ila membiu man NBC nagi bol wa hapdi kata kecikra yang aga percaya pra wa bhatam da MK bol open man yang awo doa ke kapal o chaje da ka jing thombol yakin nong thaput da ko wili dor bar chong he wo kni ko ya ka hok yang ki wo thap ni kaput open man yang unong rem ha ke kapal karo kam teng o ngi pi ke kapal la dama nong rem ha ke kapal ngam tu em chong sia jam cha sia kau loya uanang kre nang yok experience chibon ba haga kam pura putu yang haga kam ko kre kau loya siao nang khlang kita ka boro wo kre nang giu pura kita kendon yang ai nang yok chumuno kamon wo nang lai chakmat hati ni san sinem berade nang siao ke jinglai tu yang kau loya dan em ko chibon ba ne benta wo sendiang chuo ya kesenca kada ya kikam sina ai wa dikiwi tuan ki benta ge to kam ki nong mikman yo pai yo sendi ya ke dis council yo ham chna ya chibon ba ki ai jo pang ne benta ke jai benru kien pai ke yonga ke yong hadin chuo hador yong kani ka kam kamu panjang macam jing ayam di council kamu ada pelam ui lagi perlu kandidat yang nyala ini for one on kelama di benda employment wayu itu apa di council apa yang mesti yang ini mana aku hakim kos dua pau lembayang kita ki lembayang ka audit report well the one round the comptroller al auditor general yang dari India sami cibun ma kita ki jinduna ki udah kita ki recommendations ke yi kam ki ulah di hadis council nei benta open bahaban jadi yang kata kaya kala open tentu konrong yang kaya rong paisa yang ka district council siapa iwa kami yang kerja ki heli poto kami yang state government handrai ngau ong itu wah apa dis council la ambil ke role lani bentang ko khrotam ko bonba ko wiu to ekte lat itu nei bentang kam yok kan ki kondik di yang ada hawa kalam kam tempo kalam nei bentang wo putre apa dis council the you apa dis council am ketulok ko wiu su handrai klami le bentang ki gitu ban ki opportunities for this council emgo ki kita ki opportunities ki wo bon ba apa this council tip by ki waro tip wo ka this council mango katri kanok so yong ka kendam siap yong ki dong ki wa yong ka riti ke dustur yong ki culture lembah yang ini Yewan ra yang kita kikam di jam untuk ada bertahu tun dari council and the creations of jobs creations of job they open kami yang kita lihat natural beauties yang kita culture yang wo chna kan ki nei benta ki konekti yang pi nei benta ki konekti yang ke district yang nei benta ya woro kamu tiki tourism to owi nagi benta ko dalai sakma ngau kelama ini hai ka particular subject ngam kelama cipon tali subject ya kini ko kita ran len haile ka kam por cha ko tourism to ko wini benta ki wa yita mochna ya ka ki ka kan
Nei bentang di kon gikti yang ke district di warok. Kat kam ka report yang ke state government onggo wa haunus nam wan yoluti ko wa ar paulamut ki tourism to wan ki uyo kejat ki hapok yang ke state Meghalaya yang ini nagi dawi yosuki ki kro ki kejam yosuki ki long ki pedang yosuki ki long ki wa yosuki ki culture yang ini kadwa kamte hagan kapor atkam kata report onggo wa kani ke state yang itu kawi neki wa yiwa pring ha yagi turis hagin ki por ki snem ki udawan dalada apaulah negeri ki turis wa wan yo kejat ki hapok ke state yang ini dan perkat lada arpau hajar wa wan yo kejat ki hapok yang kani distrik yang ini katwan ki lat yuti ki ogi yo cenakan ki wi wa wan ra ya ka kamai ka kaji lebenta kini ki kon ki lani kini ki kharuh lo ya i yo me ka kam ka jam dewa yo ki bo ki dukan dewa yo ki wo man ki gai ki tourism gai dewa yi ki wo chnai ki wo bon ba ki business ki yong ki ngau ong epi ni por walada wi tourist wo pulut ki san hajar maka ha ka jingwan ka yong ki nei benta kini ki kam ki weto wa ka kam tourist ngau ong epi de ki phau kulur wo ka mai ha ka chisnam ka ta ka phau kulur jingmot wa kini ki kon ki yong ki kum em kam em jam yi ki wa uyo ya chimon ba ka jingku ngai le kelamai kini benta hadiah yang ke tourism lebha hawa pai ki bitarwan ki district council ki open mk mi ki benta ki m kerpang kentup ya ke Khasi Hills district council kedau ya ke Khasi Hills district council ko wina ki district council ko wa ye open man ya ko wina ki festival wa ongi ka monolith festival hagani ka monolith festival deki hajar-hajar kini ki turis wan yo kejat ki but wan yo kejat ki ke jing pelut ke yong kita obon man ya ki kon ki yong katai katau o yo ki yo kan ko la deki thai ki thau ye ki open am kam deki ta kaluti ile i hini nyiu chna ya kita ki kan dewa pen am kami ya kita ki national beauties yong ke district yang ni hagan ka por ngau ong epi kau bru nga emo kata ka thong nto o thung ki thung khan in this council udaman saturated ong jide yang prem daman hakala bel kom jide hanrei m1 kita ki bitarwan ki kam kiwa yiu chna khan kiwa lada na ka chispa person iwa myok ki yok khan kini ki kon ki yang ketiga district yang ini at least ladai ko wo chna ki chipa person kat bon kata ka jingker ku wo man ko nei benta ki nong chong chnong ban nei benta ki kon ki lani ki khana kro kon lo yang i yom em ka kam ka jang tanga em ka ta thong wo na da pi ha ka ni por penjob ni ngapi ni nga ka ta lan ngap ko mai pi usdang ni lai ti ka kan ka kam kau nahai poroman MBC dan MBVR ibentai wo perchang yo wanra ya kan dikakam bomban ko job naki project yo dapat perchang yo pechna yo pi kami sakhi pi VR MD ha ko por di sansna jo champion wo kata kacing kalam apa yo dis council de bentang kan subject dewa purom yo ma Andrew wajo man deputy CM wajo man CM jo senyau cisi jone wo yang kelam ki yang ka benta ne benta ki 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 jobs creation ne benta ki control flow ne benta ki khna UM ha kata ka bor yo ki kan jam wan cho asa cha ka benta
we tok wa hagan yang ki parti nga oi piagan ka por ke parti ko da penye nga ko dio bit yang ngau penye le hagan ka por man ko ka parti ko da dream ko da chong tre MD wo kata ka jite sa da ki nong chong chinong ko da ku yo kata ka jing maya untuk am ki to wan ki parti yo mi chipora por depte biar job election chisin man minister chisin hadin naik tasal sinem dovia yo bai ki kam ki parti QM kam ki gon thum ya ka PDIC ya PDM dap naik sa MDP bon ki regional parties yo mi nakapor sa kapor yo UOP yo mi tuchi por dan renga ong ip kani ka party yo nga man ko scam man ko la ko chong tri man ko la ko chong ti o ye ji siat ngam yiu la ni pi wa chi set ka si em por wa i aga kani party chi bet arbet chi por arpor handrai hadin wada chemo man ko ka party ko em nomrim man ko ka party ko scam wone scam kata ka jing maya ko da yo kata ka jing maya ka jing chania hadin ai te ban man ko yang ngau chong perkata yo un biang sechi se bat wo kre o nei benta kani ka party ko maya ko da maya hi do woro kari ka si jang tiang yo the point ni to ran ki benta yo to hi ki bi tawan ki political parties dewo burong yang ka party VPP yo wai pi ni snem ka jinglai ni yang ki to ka jingpan kam ya ka reservation policy dewo burong yang ma andri hosnya peru en reklam yang benta ka party ka jinglai ni yang ki ya ka reservation policy to di benta open mic pai ba wo job ke election da yi ki pen yo pai ba sket hado wo job ya ke election MP handrai hadin wada job ke MP i wo kun nai to wo chna da ni ya ka te ka high power committee wo examine ya kata reservation policy ko yo hado nagasi mpo chai wan what hak manifesto wo permit ki hindisi na ko pim yodi wadaw ya klam biar kita ya kata reservation policy ni to aja penbing kan yo pai ma hak khabit mat kawa chipen chipor snyau I kamadayang aklun I woro hak ka trip ko pendi kita tibi chemon ko ka reservation policy kat menudang lene ka yiga ka kemudian ka tibi handre yi wa pa hodo ne ka si joy wa ka reservation policy wat tang ha ka manifesto ka kila mde ka tene ke daw ma oi pito ka jipet pe pai pa don ni ka kam ha ka por ta kam ki pai pa kam ki nong chong chnong kiwa yo ya ka jisekian ngau ong pi mandi iwo bru yo chakan be le bhai le kat ni bathan hadin wada dep MP election hagin ki ski for wada dep de yoi wei per tu jantia la memde wa klama kami to de wa penmong ye won mem ko won la ka jing penmong handrei kat ni dami bai dai kan tien rikasi memang ko au penmong yang kita ki parlok ki yok ki nei tai na kasi mencuan da jo ong ki rikasi rijantia kat ni wan ta rikasi nei tai daw ong ip wa hagan ka por hamman ni ki budu cha pen to de wo program yang kita ki parlok yok ki nei tai na kasi ki em ki ka jong discount handrei ka yok I wan ka kam to wo penek pensak wan ni ya ni ka discount kayong yang people siang tu wala da kali dis council yang ido keriti kedustur yang ido la da keriti kedustur yang ido ajai pendrum yang ya kenai kai daw yang mani ki burgo im ton ye ki ha ka por
pendek pensa yang di council yang ini untuk uman ko rikasi Henry uman ko rikasi rijaya bagi kasi dewa purom penimpi yang kata ke dustur yang i lembai yang di council wa iya ke ni ke jaya hills yang ini yang penimpi yang ke dustur ke yang ini lembai yang ni ke JHADC halor yang kata kebentang ngapong epi secisen dewa purom yang Witarwan ke parti ko MT officials man officials candidate moar ko de penilai lang wanga yung manong nong percaya ni por dewa prom ya ka parti NPP ko ya kra lang ka UDP chiro Henry jing kra lang yung UDP to ne bentaw perman stable wom hol khai sarkar hadin le banai hadin ar banai hadin state islam ne phaile ka jing mento yung pai ba ne bentang ka kampan roi perpar EM lagi jangki policies yang EM ka hapok UDP lagi jang kanong rip yang EM yaki mat yu krak kami ne benta kayap ini ada yup yaki di por berada hapok yang ke assembly wala ada M ka UDP hapok yang ke house M ka waga government Henry yaki subject yu M kam hajo por le daman ko kam ko opposition ne ba negi down ne bentau pen ba pen media kesenca ka kada ne bentau pen yang terroy kapar bahwa hejo ipor le bo penyet ya kata ka imlang sa lang ko give you bon give nong chong chnong yi yu ong wa ka party UDP to ka party ko wa yang sempun lang wa ka NPP nga ko NPP im to kata ka nong rim yang ka party ko yang ka nong rim yang ka party ko nga ka o ye ni le benta ka ho o ye ni benta ka jimha ba o ye ni le benta wa upenim ya kajak penru dei wo ya kra lang yu sarkar wala to opposition ni le percaya ya ki kam yu kra sarkar dengan ti ko to i wo ye ni le benta wo penim ba wo penba wo penjanai bon se le dai daw champi wo ka party UDP wala da kra lang ko wo ka sarkar andre ki mat ki wo chim go kam jo em e ko wo lai kani ka sarkar ko dia lam de party NPP panat ya kamon lani ya ka jikchania o paiba eu ne benta uchakri ya ka yap ke yo masjid hi borok da ka pore o meuleno apo yo ka isi ko kan ya kra lang ki handrai lada kamtel na o mepi halor ka kamat em la ka jong ka nong rim em la ka jong ka benta wala tau percaya wani kam iwaman palat nei benta ka jing phang pai ba I hap yu yin nei benta ka ni to ka thong ko wa ka kam ka pa pi em ka nam ong hai ni por yo yo ka bel ko wi don ni nga ong ai pi wa hai ni por wa nga la da pi pen jok nga na em ka thong ka ma de klam ni por go de wa hapo ka chi spasi to bo de ni nga ka tu ka bil wasak pending kat kau man kat ni nebenta tu kepenar alfabet wada det I nebenta pun dia perpa ya kat kata hak terjaya bat hak juga por ngau me pingan penjob ya na em ka thong bo chna ya ka museum ongki nebenta wan ra ya ki artifacts ongki de yang brand lani kita tidak jat yang warim ki wada em I yo timi ke ikam ka cai penru na ka patai na ka sni kiwa kam ka cai penru MI ya ka jinglong karpang ko ya peri na ke vita wan ki benta kiwa ha so ko ni kam pitri la dang ong ki wato kanika jai penru yang I wa ka jingtim ni I wo im ko kublai ko ni por chijang